Shubor nakaslem jong unongsan hima. Katenat Sports and Youth Affairs jong kesorkar jela hakasantrik urempang arjar arpusau kala penkup boram ya kekinhon kirang yele kai football under 18 kibala yok Korea kanam lado haka Khelo India Youth Games arajar arpusau kini kekinhon kala ban penlem no ya ke Punjab da arko lanot haka lempung yele kai final kibala long haka lai pawetri ukala lingkot arajar arpusau ha Chennai Yagani ke jingpen kup buram la penlong ha ususu tham auditorium Shillong ha ka baledan lang menteri rangba ke jelau Konrad Sangma ubala longru kumu kongsan haringkat menteri ketenat elek kai sports ke sarkar jelau ba Shakliar Warjri ke director ketenat elek kai ke Kong Isawanda lalu working president ke Meghalaya State Olympic Association uba John F Karshiying general secretary ke Meghalaya State Olympic Association uba finally Pariat Kinong mi kemat jong ki senjuk yelek kai ba pair ki officer jong katrat yelek kai bat kiwei kini kinong yelek kai ki badan kat khandai ngut ki bala yo pediang da ka song pisa ka ba mar arpu ar hajar tingka kinthom ki coach bat ki assistant coach pada ba khen ki jingyo pediang yagni ka kinhon yelek kai football kalong saw lak tam Let's give them a big round of applause, everyone. We are really proud for you all. Give them a team. And come out as champions. And talent that we have and what you can achieve if you only work together and focus and are determined to move ahead together. So once again, I wish all the winners the very best, and those who did not get a medal, this is not the end, as was mentioned by the minister. There are many games to come, and as I said, games is much more than just simply winning medals. It's about life. It's about your personal development. And as I mentioned in the opening remarks in the games, that no matter what, you will come out as a better person after these games. And I'm sure that in these games, it must have been a great experience for you, where you must have made a large number of friends and bonding and relationships that I hope will last for a lifetime. I wish you all the very best. May God bless each and every one of you, and may God bless our state of Karteng janga de kunin sang bonding do kasnong janga de namo korwat video captain nadu pangi stang ya ka practice kade January first week tangi don so ka kam kutu ka trail sa ya baro ki player ki long bana le kai na ki club of hair ki ba de na ki association ki na district na bun ho lawan te untuk ni stang practice second week untuk tentang bang nim dayo practice than tang artayo lai tayo kum tahi tamar kapor kam da por suta Hadin kuntu mi na Shillong 17 tambah ka long problem jini ba nomor 17 ka flight ka cancel ta dan hapsa ha ti arsi tetap nang tu yo yang flight ai 19 te mi nang tu di stay ro airport ro kam ka transport kam biang ta ini ting hap up untuk akan talai kan ta hadu bandayo nomor tetap tu pat ni poi sa koi ka hotel kam dai ba ka siu ka kilin dia kai di ba kudut na chung isa na mid government ni kam da biang than da kumla sha ni la yo ki tracksuit ki jersey ni la yo ka kasam kam biang kapampat stay kalau kamjuna ke compare bat kiwi ki kilun dia panggil leteng ta kum capupal ka kambiang sehari na kambiang kapam re menta Tamil Nadu te kamjuna bat kawai kalong ka weather stay kamshit kinjat bat ka long ka cacing bam ruk stay kilong sak spicy ma ka South Indian ang bawala kataru ni kung ka team ni pasang hiban kim du sa jaf sama los kipen biang ni kat ba kila ma ni ru ni comment sa ba kila biang hadu katu ba kila man dan bracket ta kecing pang ni kecing e ni la biang ni nadu na airport ki dawai ki la para lu nadu ni ai dari sa jaf sama los ba la trista mer biang ni la kila ken ni kum ta ki kun ma ni ru ni la ken ki ta ki ni ba ar ma ba yalam ni stay ki kyangi na dong sedok hadin itu ni dah kaya ka fast game percaya ka Uttar Pradesh
kalau ngai ka ba long setenat pangila first game buat lain long ikmin nanti ba kan dei ka tim kham khanye tang ba kham na baro ki tim thai ka na ka Uttar Pradesh ngila bancok salah ka wei long ka pas setenat man yo confident na ka tu first game yo confident gila ban lek kai pha ki steam persha pancap second game ka pancap tu ka pan na marki long ide ki tim ki ba long football pendam de tan ki ba telat pan ki dan ka format ai tambawa kata ki tim jongi he ka tres tam nadu mat musim namar ke ka thong pangi nadu pangi mi ang ne ngi ong bek ba ni de ban lech te nyem de ku ta ki bangi lech fia shimata ringi idan koi ka jingmot bangi lech te ban ra sunan ni kata kop jok jingjok te hadin tu ka that game persai ka host ka klan kang ba wala kata ro ringi la tres tam mangi hi baro namar ba ka kredit ka baning kong ka lech fa ka junior bisiroi mo ka ba maki klam maki ngem la bar ban ni oleh kai ni kilung dia mentang rai de maki baki war lagi ma yo ban kurio to so jok jingjok ka bisiroi rai gila ban qualify kata ka top 8 team ta ban India ban yo qualify ni kilung dia te ni poin tu pa ni poin ka semifinal kalong ka ai ka ba sa jik mau si chai ni benta dong kan ka tournament kalong ka ai ba ka semifinal ta ngimla da ban plet nomor sedang hi untuk minit ai ngila sya tiap argun te hadin untuk pa ni yo pan phai tang sigol first half te anak kuai te lawan hadang serum la keren isa ja fingi la batai la ai jimut ni kumno bangila ni namar katung la le kai bagi group stage ni klam ram ra henry mentangin wan ni suan penet kai ko tamo te namar hakitu ki bangile sehariana buat sampal ru nyiram dia ka semifinal tingiyo tanya bang stem mentang opat ba imde su pansa tuju tak bagi suram tengah semifinal mencuhun tengah tu bronze rangin kilibia jadun pertetu ngila kai bha kaskan haf tengin pai sanalai apa final ngila le kai bha ngi kenduk persek Punjab ngila tip lupa hi bai saru la matai ngi ba kumno kitu sia ki le kai ila batai ngi dan long dan le kai bi napo na matu sia ki le bi long bol ki don ka format ka daw ni pat ni long kamret brio ting duna ka format kam karnyeng ngi duna tamba ki don pat kata ka long kasap ka bakar pang mo mani ki national is ni le kai bi ground ball kumbai kai sa kita stick ya ta kada wi le yangi te kumbangi dang tadi tang kacing setang kacing ya nanti dan rai kidang bun hi ki ding pin kyang ki pan wan rai ni pan long yasha long tristom ban in ya kai ka ba mani hi ki rang le ka ni kwa ba kastit hi namar hadu mentang pat kastit ka para ya ka Santosh Trophy mo dan kwa maka satang ka Santosh Trophy ba kastit ni kadang up nanti adu mentang bangin rai ka